Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Asana same Islam season 8. So guys amanga onke lawo indaba number 5 ayikho. Mina into engizwa ukuthi ubizwa ngo-number 5. Akusho ukuthi wife number 5. Kodwa nje kuthiwa number 5. Unkosikazi omusha. Ayiphelele yona. Kodwa-ke angivumi ukuthi laphaya kwi-promo ekuthandwa nesithembu ku-season 8 udade lo zohlangana nobaba uMsileko naye amfake isigqoko unkosikazi kabhuti wakhe. Leya phathi nje evela usisi Lovi la esigcina simthola la ku-Instagram ukuthi uSamke Khwela angivumi ukuthi unkosikazi kabhuti wakhe. Uku-actor i-TV show masiqala ngomhla ka-22 January ezoconfirm ukuthi kanti kwenzakalani ngalo sisi because lana okuvezwa khona into enokucelwa nokulobola kuvela kunoSineyi. Manje yayibo uSineyi ngoba uyindodakazi kababa uMsileko engahamba yini ebe umkhongi kababa wakhe uyabo. Nalana futhi ubaba uMsileko ajabule khona uvela ngathi umcimbi amenywe kuwo. Akuveli ukuthi owakhe yabo la esegqoke khona sengohlo sebegqoke kanjani mase kuthi-ke lo dade ovelayo kulaba bathi unkosikazi kabhuti kababa uMsileko isiphi isizathu sokuthi ambambe ngezandla welcome emndenini kwenziwa kanjena. Siyabona ukuthi bawo modern Zulu abasiyo isintu tu abagcini futhi izinto zakwaZulu ngendlela bayayifunda ezinye masilandela i-TV show. Kodwa lo dade ozohlangana nobaba uMsileko uze kuyena. Uma esefika futhi kuyena uyasmile bayabukana. Manje guys nithini? Ngeke kube unkosikazi kabhuti wakhe lo wasembuka kanje eduzane. Into esingayazi ukuthi ingabe u-official girlfriend noma use-official wife number 5. Kodwa-ke makhulunywa ngayo kulobu kuthiwa number 5. Nami senginama nje lento ukuthi awuyazi sisilobo sithi into ejulile inokungajuli ngoba kulobu kushiwo inamba. Kanti mase kuziwa kumakhosikazi akhona babizwa ngezibongo zabo. Yasho ukuthi uMangwabe, Makhumalo, Mayeni, Macele bebe uNdlunkulu. Kuma-post avelayo manje ali-ediwe igama lakhe. Mhlampe kali-ediwe ngoba akakasebenzi, akaka-contribute ngalutho emndenini usafika. Kodwa into engiyiphikayo ukuthi abe umkabhuti kababa uMsileko. Mase kuba yisiphi-ke isizathu sokuthi akagqoke njengamakhosikazi akaMsileko ehlangane nobaba uMsileko behleke eduzane babambane ngezandla kube ebe uMsileko kuyena ebe u-brother in law. Hayi. Manje indaba uthando nesithembu guys lizoba nobuzi-world kakhulu. Ngiyabona mina nginisolo ngokucabanga kanjalo ngoba vele sebekhuluma ezinye izinto eziningi zaba yiphutha khona la ku-TV. Kodwa akakwazi ukuthi abe unkosikazi kabhuti. Engaba khona unkosikazi kabhuti sesibheka ukuconfirma leyo ndaba ukuthi lowo mcimbi ubekhona. Ukuthi kulokhu kwaMakhwela bakuncishile kancane i-social media bathi bazokuletha kwi-TV. Yingakho ngithi mina njengoba esezofika ne-TV ilona-ke engisenzolobona imkhomba ngoba vele yonke into yakhe iqala kanye ne-TV. Kanti la amanye amakhosikazi ngangihleze ngiyibuza mase kucommentwa ngithi hayibo niyadideka yini ukuthi bafike naye uMsileko esebashadile ubazi before thina sibazi ngoba sebevela naye ku-TV yabo. Kwathi sekuvela i-TV kwathiwa sekufuneka unumber 5 ufuneke ladies house unumber 5 akakhokhe manje 5,000 bezo indaba number 5 nami iyangibhora kodwa ukuthi ngiyayixoxa phela ngoba ngiyayibuka ku-TV show. Kodwa ngiyaphika indlela abenza ngayo akusiye ulo ayikhombisi ukuthi ubaba uMsileko uthi sibari kanjani. Ayikhombisi futhi ukuthi u-brother in law, akukhombisi futhi ukuthi unkosikazi kabhuti wakhe luya. Kodwa engaba khona unkosikazi kabhuti wakhe.
wekazi ngiyakhulumisa mase ngikhuluma-ke because ngexoxa nje abanye benu basebabuya bezoba nenkinga. Mina ngiyakukhulula sithanda sami ngenhliziyo emhlophe. If into engiyenzayo awuyithandi because okwamanje angikwazi ukwazi ukuthi uthandani futhi angizukwenza lokho okuthandayo. Into engiyenza ngama-TV shows. If ayihambisani nawe idlule. Yazi nje ngifuna lento ibe simple kanjalo idlule. Bengahambisani nawe ngoba uzoyifuna lento oyifunayo kimi kodwa anginayo. Mase uqabana nami uxabanela ukuthi ufuna into engenayo. Nginjena nje la mangikhuluma ngama-TV shows. Mase ngikhuluma ngodaba olubalulekile ngizolenza libaluleke because lo daba olubalulekile. Ukubuka i-TV show reality show icishe ifane nenye i-TV show engiyibuka ku-Zee World. Why kuzoba yimi ofanele ngibe serious kuleso sikhathi ngisacabanga ukuthi hawu base beba nokuZee World kakhulu. UZee World uvele ubone ukuthi lento nje kufanele ngabe siyenzekile yadlula. Baxabana abanye kuze kuphele 3 years bengatholi ithuba lokubukana ukuthi kushiwo ukuthi wena wathi betshelana emehlweni kuyagudlana. UbuZee World nje olaba yana konjobani labo bodade bakuZee World begijime omunye uyakhala ukhala kodwa umuntu amkhalisayo ukhona la engabe uyamlanda somtshela ukuthi nokuthi isolve indaba iphele. Yinto ebonakalayo ukuthi khona into eyaba wrong eqaleni mhlambe ngaba yiyona inkinga kugezelwane-ke idlule lento cha ayenziwa. Mina ngazi ukuthi ngizoba serious kanjani-ke mase kuba yilento kuyamanga-ke nje ukuthi Wesithembu kuya-understand lapha kuphela akho nhliziyo enhle akho humbleness akhoni nje akukho. Ukuthi nje uya-understand uhlale phansi uthole lezi zinto oy'tholayo-ke utshelwe-ke impilo-ke kufanele ipilwe-ke khona ukuthi uyashuza ofake nama-feelings akho ngaphandle ukuze phela uqhubeke uphile nabanye. Mangithi ngibuka ngempela ngithi hawu uZee World noThando Nesithembu umuphi umehluko usumncane kakhulu. Ngibuka nje ukudonsa kwey'ndaba ekufanele ngase besheshe iphele manje zingapheli njengoba bezosinikeza 24 episode ukuthi bazobe bethini yabo. Ngixoxa kanjalo nesikhathi-ke sengivumela ukuthi vele nje akube yinto engiyixoxa kanje. Kube khona omunye-ke manje sengizomu-offenda as if ngiyazi ukuthi ubefunani kimi. Hayi guys ngeke mina ngiyaxolisa. Yazi ngiyayibuka lento iyanda ukuthi nje ngempela guys isenza izinto lana ku-YouTube ey'hlukahlukene and une-option ukuthi uthande lokhu ungakuthandi lokhu. Kodwa manje ukuthi ngizokunakela ukuthi into engiyenzayo uyithandi. Hhayi-ke. Mina yazi ngigcine ngasazi noma ngi-wrong noma ngi-right kodwa nje ukubona ukuthi ngikunakele ukuthi into engiyenzayo awuyithandi ngivele ngingazi. Nami ngigcine ngasazazi ukuthi ngi-wrong noma ngi-right ngididwa yileyo nto. Ngoba nje iminithi elilodwa wezwe ukuthi hayibo wazi wanendavundavu lo dlula-ke. U2 minutes waphela mhlambe ube hopeful ukuthi hayibo kuzoba ngcono kwaba worse dlula-ke. Manje nami ngigcine ngiy'sola into engayazi ukuthi ngizoyibiza ngani. Ngizoyisolela ukuthi hawu uthi angena ilona. Hayi ayikho ayikho-ke right leyo ukuthi ngiy'sole-ke nami kuphosa manje ngiyayisola ukuthi hawu bekufanele ngenze njani e-right. Lena e-right-ke ngizoyithathaphi kuThando Nesithembu sisafuna unumber 5 bengakayikhuluma indaba eqondile. Hawu baba yini we guys baba yini.